Napiši ispravno reči koje su pogrešno napisane. Fotosinteza, elektrotehničar, polukrug. Dakle, zadatak o pravopisu. U ovom slučaju govorimo zapravo o pisanju polusloženica i složenica, dakle gradivo 8. razreda. Kada se pišu sastavljene reči, odnosno složenice, a kada se pišu polusloženice, odnosno reči sa crticom između. Univerzalno pravilo je da se sa crticom pišu, odnosno razdvajaju ravnopravne reči. Šta to znači? Ako recimo kažete da su pobedili crveno-beli, vi ste zapravo stavili dve boje, dva prideva, jedan pored drugoga i morate ih razdvojiti crticom. To je polusloženica. Isto važi recimo za imenice Austro-Ugarska. Piše se sa crticom. Ako se nađu dve reči kod kojih prva opisuje ili određuje drugu, dakle nisu u ravnopravnom položaju, tada one srastaju u složenicu. Recimo svetlo-plav ili primjeri koje imamo fotosinteza, dakle kakva sinteza, fotosinteza, kakav tehničar, elektrotehničar, kakav krug, polukrug. Zato se te reči pišu sastavljeno kao složenice.